Inggih alit-alit sareng sami sapuna pigatrani sami becik, sami sehat, sami enak nggih. Inggih kecundung malih sareng Mister Gede ring pelajaran bahasa Bali dina mungkin. Nggih alit-alit kelas 4 sareng sami sekali biasane sebelum lanjut ke pelajaran bahasa Bali ngiring kawitin antuk doa manut agama lan kepercayaan soal-soal. Nggih, doa ngawit. Inggih, alit-alit minggu-minggu sampun lintang, alit-alitnya sampun melajahin di pasangan Bali. Laris parinamu buron, alar parinamu pahan ditentukan. Nggih. Nah, sana makin Mister Gede jadi icen materi indik parinama swegine. Nah, sekarang Mister Gede akan memberikan materi tentang nama-nama pekerjaan dalam bahasa Bali. Nggih, nike kuasanin parinama swegine utawi profesi. Nggih. Nah, mungkin biar saya bikin. Nggih. Anak ani geginane ngejebe di pasihe madan bendige. Antum, anak ani geginane ni gelang wayang madan dalang. Anak ni geginane meiga gelang madan pergine. Anak ani geginane ngukir utawi nyai todo madan sangging. Anak ane geginane ngai wangunan Bali madan undagi. Anak ane geginane nyalanang dokar madan pusing. Anak ane geginane badan anak gelap madan dokter. Inggih, alit-alit sami. Nah, ne wau itu master parinama swegine utawi nama-nama pekerjaan. Nggih, menawi reraman alit-alit nggih, reraman alit-alit orang tua kalian dados dokter, dados polisi, dados guru, dados tentara mila santiosan ike kuastanin swegine utawi profesi. Nggih, sampun ngresep alit-alit. Nah, dulu nih Mister jadi metaken mangde Mister Gede kuning alit-alitnya sampai resep nasi dulu nih. Nah, makin Mister Gede metaken bendege wah anak ini geginane nanti ini ngalih di pasite nggih makin lantutan dalam wah anak ini geginane ini jelang wayang ke kuasan dalang makin sertaken pergine wah anak ani geginane inggih meigel-igelan nggih niku kuasanin pergine anak ani blok igel ke master pergine. Inggih alit-alit sami nike sampun Mister Icen indik parinama swegine mari jebos alit-alit catet ring buku catatan harus pelajarin. Nah, taler alit-alit kalian soal-soal ring buku pengayaan tema 3. Sampun alit-alit inggih terus belajar ring Jumat. Nggih, rajin belajar seleng-seleng belajar apang bulbul. Nggih. Inggih wadang sampun nike sanes Mister Icen ring dan makin ring pelajaran seperti ini makin Mister Mendatin atau parang santi Om santi 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 Om. Dadah.